nafanyaje pale ambapo nimekomaa, nimepambana, lakini mwisho wa siku nimeshindwa, alafu tena nguvu ya kuendelea kupambania hilo jambo haipo tena. Haya, mambo haya yatakusaidia kujua unafanyaje. La kwanza, pumzika. Huwa kuna kipindi, kuna mambo tunaona tumechoka na nini, kilazimisha kufanya tukiwa katika hali ya kuchoka, ni kama pia ile shauku ya kuendelea kupambania hilo jambo inakuwa haipo tena. Kwa hiyo pumzika, pata muda wa kupumzika wa kutosha kabisa. Okay? Lakini la pili, kubali kwamba hili jambo limegoma, hili jambo halijafanikiwa. Okay? Ni kawaida. Kubali. Hii itakusaidia kupata utulivu wa kufikiria namna nyingine ya kuweza kuanza. Sasa tukizungumzia kwenye kuanza sasa, hapa unapoanza tena baada ya kupumzika na kutulia, anza polepole. Usilazimishe kuanza kwa ukubwa labda wakati mwingine kama ulivyokuwa awali, kwa sababu unaweza Kiingereza inasema ukawa overwhelmed, ukashindwa kuendelea tena. Anza tu kidogo kidogo, jipe hatua kidogo kidogo. Okay? Na jambo lingine la muhimu sana, tafuta msaada kutoka kwa watu wengine. Unajua bwana, iko hivi, chochote unachokifanya wewe sasa hivi, kuna mwingine ameshawahi kufanya na akapita kwenye hiyo hali. Kwa hiyo watafute watu wengine ambao wamekuwa wanafanya kile unachokifanya na wamefaulu. Onana nao, zungumza nao, wasikilize sana, waulize maswali, itakusaidia sana kupiga hatua. Lakini kingine ni labda wakati mwingine hiyo ni ishara kwamba unatakiwa kubadilisha lengo au kubadilisha aina ya kitu unachokifanya. Okay? Sio wakati wote itakuwa hivyo, lakini wakati mwingine ni muhimu kufikiria kwamba ni kweli ninatakiwa niendelee kufanya hiki au ninatakiwa nibadilishe biashara, nibadilishe eneo la biashara, na vitu kama hivyo. Na cha mwisho kabisa, kumbuka kwamba hiyo hali unayoipitia na kujisikia huwa ni ya muda. Ina muda wake, ina time frame fulani hapo. Kwa hiyo jitahidi sana maamuzi unayoyafanya wakati mwingine yasiwe kwa sababu ya pressure ya mambo kutokwenda vizuri. Jipe muda, vumilia, subiri, kwa sababu yawezekana hii hali ikapita na ukaendelea na mambo yako kama kawaida. Jina langu mimi ni Daudi Kazinja, Life and Leadership Coach. Asante sana.